nezinto manje esesizenza ezinkonzweni indlela esiphila ngayo kuye kungacaci nokuthi ngomuphi umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo indlela esesibehave ngayo we criticize abantu, we undermine abantu. Kunabantu abashadile mama enikhuluma nabo manje. Abozakwabo babhizi bayabaprovoke ukuthi udla imali yendoda yami. Wena uhleleleni la ekhaya. Ubhuti wakuthathelani. Wena waza ngephutha, lalela ungowephutha wena. Awungowephutha wena. Lalela makunento kaNkulunkulu especializayo kuba nomdumo omkhulu. Sengathi kuze abnormal. Kanti makuze abnormal mama. Kuqheliswa zonke ezinye imoto. Kuba nomdumo omkhulu. Ngalesikhathi ubona imdumo irasi yabantu, kuna something big is coming in your way. Sanibonani, molweni, dumelang, lochani. This is TVC, Pastor's Kids, Growing Up with Expectations. This is your host, Lindwe Mdlalose, who is a PK that was never content. PK ibihalela impilo zabantu. And I was then introduced into drug trafficking. Travel umhlaba wonke. Kwathi 2012 ngaba nenkinga ngaboshwa eArgentina. Yilapho ngathi God, I need you to intervene in my life because akukho engakwenza ngaphandle kwakho. This is the reason why today silapha namhlanje ukuzoxoxa because through lama testimonies abantu impilo zabo ziyashintsha, abantu baba nethemba. So that is why today we are here and we are so blessed to have a very powerful woman of God. Sizoxoxa nje namhlanje about izinto ezenzakalayo ngabantu bakaNkulunkulu abaphelelwa amandla endleleni, ababonakala bangasayi naseyinkonzweni, nalabo abayaya einkonzweni babonakala ngathi sebayadangela. So sizokhuluma ngalokho. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzomnika iwisdom yokuthi asitshele ukuthi kanti kungani amandla phela kangaka lamalanga. Sawubona sithandwa sami. Unjani? Wow, you look beautiful. Glorious look. Thank you so much. Can you kindly introduce yourself ma? Usitshele ukuthi ubani, background yakho? Amen. 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 Thank you, man of God, for this opportunity. It is the great honor ukuthi ngizoma in this platform. Thank you so much. My name is Prophet Nompendulo Divane. Umama owathola umusa kaNkulunkulu, owathola nje ifavor kaNkulunkulu. Umama lona ungumama ozalelwa kwindawo yase Eastern Cape, eMthatha. So ngokuhlala ngiye ngafika ngaba khona la eGoli. So mangifika khona la eGoli ngathola a handsome man of God, uApostle Divane. So ngashada naye, uNkulunkulu wasibusisa ke ngengane nje ezinhle. So umama lona ubuye ebandleni lase Revelation for New Life Church khona la eGoli, ngokuhlala khona la eGoli. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Wow, we are blessed. Umama engikuthanda kakhulu ngoma uma ngiqala nje ukumbona nginemile sisenkonzweni ngithanda the humbleness spirit that she has. Uphansi uyadleka mara maso umnika ipulpit ubona a giant. Uma ngali ukuthi lo muntu lo bengithi nje uphansi usweet kanjena. Siyabonga sithandwa sami ukuthi usinikeze nathi ithuba usilalele masik invite ukuthi izoxoxa nabantwana bakaNkulunkulu uzobaphakamisa. Woman of God, sizoxoxa ke namhlanje kabanzana nje ngokuthi sibonisane ukuthi kanti kungani abantu babonakala bangasayi esontweni kangaka. Amen. Nalabo abasayibambile lendlela but babonakala ngathi nasendleleni amandla yaphela. Amen. So ngokusizwa inkosi ngicela nje singenelele ke sixoxe ukuthi kwenzakalani kangaka, amandla yini aphela kangaka ebantwini bakaNkulunkulu. Yeah, siyabonga kakhulu man of God. Siyabonga sisilindiwe. Siyabonga kakhulu ababukeli lapha ekhaya, all the viewers. It is a beautiful topic. It's a topic ethinta kakhulu impilo zabantu. It's a topic
eserious ngendlela emangalisayo. So ngithe mangithola le ndaba yokuthi kahle kahle yini abantu bengasafuni, bengesenayo izili yezinto zikaNkulunkulu, bengesenayo la ntshisakalo yento zikaNkulunkulu. So kuye kwafika nje kimi, kwafika nje ipoint engakhuluma ngayo yokuqala ukuthi okunye kuyindlela esesenza ngayo nathi thina abantu abasenkonzweni, indlela esesenza ngayo izinto nendlela futhi esiphila ngayo. So iyakwenza lokho ukuthi ebantwini abangakholwayo nabanye abakholwayo bathi ayikungcono ukuthi ngingamane ngihlale ekhaya kunokuthi ngibone abantu abakholwayo the way benza izinto ngakhona ezinkonzweni. So kunamazwi aye angithinta alapha encwadini kaMatthew chapter 24 uverse 12. Amazwi afundeka kanje, ithi ngenxa yokwanda kobubi liyophola uthando kwabaningi. So liyophola uthando kwabaningi. Athi uverse 13 athi kepha okhuthazelayo kuze kube sekupheleni wosindiswa. So into engiyengayibona ukuthi ebantwini abaningi uthando selipholile ngenxa yokwanda kwezinto ezimbi ezenzakala enkonzweni. So abantu abasenayo lanto ukuthi babone amandla kaNkulunkulu, abanye abasamkholwa kahle kahle nokuthi uNkulunkulu khona ngezinto ezenzeka ezinkonzweni. Most of isikhathi esiningi uthola ukuthi abantu abanye bayadiscourage ezinkonzweni ngenxa yezinto, the empty promises esizilethe ebantwini ukuthi okay, for example, as ufikile enkonzweni, maybe later the amount, maybe angithi for example later 200, later 2000, later 5000 and ngizokhulekela. Mangikhulekela lokhu uzokuthola and amandla yonke into isuka kuNkulunkulu. So once kungenzeki lokho, omunye umuntu liqale luphole uthando kuye, luqale luphole uthando kuye lukaNkulunkulu ukuthi no, bengipronyiswe lokhu but akwenzakalanga. Nezinto manje esesizenza ezinkonzweni, indlela esiphila ngayo kuye kungacaci nokuthi ngomuphi umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo. Indlela esesibehave ngayo, we criticize abantu, we undermine abantu, we judge abantu. So abantu baze babona ukuthi kungcono mina ningakholwayo, ngcono nimane ngizihlalele ekhaya kunabantu abakholwayo, indlela ababehave ngayo. So I think is the thing eyenza ukuthi uthando luphole kubantu abaningi. Luye lunciphe luphole, umuntu aza decide ukuthi omunye is better ukuthi ngamane ngikhonze TV, is better ngamane ngikhonze endlwini kunoba ndiye enkonzweni. So I think is the one of the things eyenza ukuthi uthando luphole kubantu abaningi, bangasawathemba amandla kaNkulunkulu, bangasamboni uNkulunkulu, indlela thina esenza ngayo ezinkonzweni, indlela esenza ngayo. So kukhona the point number 2 engathanda ukukhuluma ngayo. The point number 2, the expectations. Yes. When uzoya enkonzweni u-expecte something, kulapho inkinga iqale khona. Uthando luphole emntwini, aqala ukuthi amdoubte nokuthi kahle kahle uNkulunkulu khona, because of umuntu uye enkonzweni expecte ukuthi mangiyokhonzwa ngizothola something. Asithi for example, I remember ngisasanda usindiswa, ngisasanda ukholwa, into eyangibizwayo kahle, it was the revival. The revival eyayikhona lapho kwakumemezelwa kushumayelwa, kuthiwa lapho zanini nonke ninenisindwayo yimithwalo nenikhatheleyo, ngizonikeza ukuphumula. So that word langithinta, ngathi oh God, njengoba nginenkinga ezingaka, njengoba ngangifika futhi eGoli nginemithwalo, nginenkinga,
ngingenayo imali yerent, ngingenako lokhu, ngiwumuntu wesifazane ndifike eGoli. So mangithola the word ethi zanini nonke ninensindwayo yimithwalo ngizonikeza ukuthula, ngathi awuthi ngiye, because I was expecting ukuthi mangifika kuNkulunkulu everything izoba well, konke kuzohamba kahle. So mase ngifika phakathi ngamthola lo Jesu, ngamthola. So izinto engishoyo ukuthi ama expectation, most of abantu abaningi bayaza kuNkulunkulu be expecte omunye ukuthi okay ngizothola umntwana, ngizothola umshado, ngizothola umsebenzi. So mayefika lo muntu athi okay mangikuNkulunkulu ngizozithola expectile ukuthi lapha enkonzweni kunabo men of God abagqoka amasuti abahle abanjani. You expect ukuthi okay mangifika lapha ngiyababona bahle bagqokile ngabo men of God, umuntu wesifazane, ngizothola umuntu right. So masofika uthola ukuthi ayitholi lento uyi-expectile, ene kunento engathi singayi-understanda kulento yama-expectation ukuthi uNkulunkulu uma ukhuleka so khona enkonzweni, uNkulunkulu unempendulo 3 ngempilo yomuntu ukuthi uzokuphendula, uzothi kulomkhuleko wakho yebo noma athi cha noma athi linda. Ngoba phela mase sifikile kuye okoqala udinga ukuthi uqale asiprepare. Yes, for the thing oyifunayo uNkulunkulu uqale akuprepare, akulungisa kubona ukuthi okay mangakunikeza imoto angeke ushayisena uzoba right enough for this thing. So you need ukuthi uqale uprepare. So abanye abantu bayabe expectile ukuthi okay ngizothola lokhu, ngizothola lokhu, ngizothola lokhu. Mawufika kungenzeki. That is the things ezenza ukuthi uthando maluphole ebantwini abaningi, baqala ukudoubta ini amandla kaNkulunkulu, ukuthi hayi uNkulunkulu lo usho ukuthi akekho, usho ukuthi ayikho. Kunini ngilindile, kunini ngihleli ngilindile. So ngithanda ukukhuluma nomuntu olapha ekhaya, omunye ozoshothi uNkulunkulu lento mina kudala nilindile for 20 years, kudala nilindile for 30 years, kudala khuleka, kudala ngizila ukudla, kudala ngi-ofara ngikhipha yonke into, but uNkulunkulu akaniphenduli. uNkulunkulu uNkulunkulu wesikhathi sakhe, uNkulunkulu unesikhathi sakhe. Uma yethi uNkulunkulu kuJeremiya athi ngakwazi uselihlwile ungekazalwa ngakubeka ukuthi ube uNkulunkulu wakwazi ukuthi kuko konke lokodlula kuko uJehova wayazi ukuthi uzodlula kuko. So thina we are image of God, guys. That is why uma esho lapha kwiGenesis athi mayezokwakha thina athi asenzeni umuntu ngokomfanekiso wethu, ukuze lo muntu asifuze, ukuze asikhonze. That means thina sidalela ukuthi simkhonze uNkulunkulu. Isimo sivuma, isimo singavumi. We are the image of God. We are singabonkulunkuluwana abahamba emhlabeni. We present God sisemhlabeni, yena uNkulunkulu esezulwini. So konke okwenzekile kuJesu, uJesu, it was not easy uela emhlabeni. Yes, ama-authorities ebenawo onke. So ezithina sifana naye, we need konke adlule kuzo, nathi we need ukuthi sidlule kuko. uJesu uqobo lakhe bengumntwana kaNkulunkulu, kodwa ukwazile ukuthi adlule ebunzimeni. And thina we expect ukuthi masifika kuNkulunkulu makube well konke. So uNkulunkulu uNkulunkulu wesikhathi. Ungakhuleka namhlanje uNkulunkulu aphendule ngesikhathi sakhe. uNkulunkulu uyakwazi uthatha ilinda or i-request yakho athi yes or athi cha. Sometimes wena uye enkonzweni because you expect ubone a man of God egqoka amasuti. When you pray ufuna that man of God, but God said empilweni yakhe athi no, futhi athi no.
Akusuyena. Asiyena, it is not a right person for wena. Ngoba noba ungamthatha mhlambi lo muntu angeke uyithola injabulo kuye. So ingathi singafunda ukulinda kuNkulunkulu umamhana umamhana wakwazi ulinda emkhulekweni wakhe efuna ingane. Mayefuna ingane, hazi bazalwane, uma silindile there are the temptations esimelana nazo ebandleni. Kunenkulumo engiyithandayo ngesiXhosa ethi imoto ehambayo idliwa izinja. Imoto emileyo izinja ziyafika, zifike nje zichamele imoto leyo. So that means uma kunento kaNkulunkulu kuwe ubona ngama-challenges, uvukelwa left and right, and ngesikhathi uvukela left and right uhleli noNkulunkulu. Hayi ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngalesikhathi uvukelwa left and right uNkulunkulu khona. Kune situation uNkulunkulu athula phakathi ebandleni. Hayi ngoba uNkulunkulu ethulile akekho ukona, just uNkulunkulu grow attention yokuthi your enemies must be closer nawe. So uNkulunkulu uyathula kanti ugrow attention yokuthi bonke abafuna ukukhuluma noba yini ngawe basho everything. Remember uNkulunkulu wokuthula, uNkulunkulu one order. uNkulunkulu lapho kusenesiphithiphithi khona akavele nje avele, uNkulunkulu othulayo. Azothi lapho sebeqede khona ukuthi bamisa ama-stress tent ngegama lakho, mlapho sebeqede khona ukuphuza amatiye ngegama lakho, uNkulunkulu asukume athi ninguNkulunkulu igama lami ngizomenzela lo mzalwane. So uNkulunkulu ukwazile ukuthula mama kuJobe. Ukwazile uthula kuJobe, uNkulunkulu wavuma. And if singa-understand a woman of God, ezinye izinto ezenzeka abantu ba-give up bephakathi ezinkonzweni, kanti uNkulunkulu uzi-allowile ukuthi bazenzeke. Ezinye izinto uNkulunkulu ezenzeka empilweni yakho hayi ukuthi zenzeka ngephutha. uJehova uzivumele ukuthi mazenzeke. Njengoba wavuma, because ezivumela nje uJehova, that's because ukubiyele. Athi uJehova ngiyalila ingelosi ukuthi mawungathinti. Lesimo odlula kuso manje ozothi Prophet Divine, you don't understand the pain I'm going through right now. Ngisebandleni, ngiyavukelwa ngisebandleni, akusemnandanga. Lalela dadewethu. Lalela mamam lapho khona ekhaya, lalela babam, lalela bhuti wami. Amanye ama-situation uNkulunkulu uyawavumela ngokwakho ukuthi makenzeke. Remember, ngithe kwiGenesis, uNkulunkulu mayecreate umuntu wabiza the cabinet yamazulu, wabiza ingelosi, wenza imeeting, bahlala phansi, wathi masenzeni umuntu ngokomfanekiso wethu, ukuthi lo muntu asifuze, because at the image of God. Uthi uNkulunkulu kwahlalwa phansi, kwahlelwa emaphakadeni ngempilo yakho. Njengoba today you decide ukuthi ngcono ngizibulale, ngcono ngiyenza impilo yami because mina angidalelwanga injabulo. You decide ukuthi uthatha amapilisi uzibulale. You decide ukuthi uthatha intambo uzihenge. It is not the solution, because lokho kuzibulala, lo ma decision owathatha because of uvukelwa ekuhlaleni, uvukelwe emsebenzini, uvukelwe enkonzweni, awu-identifywa ngabantu, but amazulu aku-identify. Lalela lamfowethu, lalela mamam, lapho lalele khona. uNkulunkulu wahlala phansi nekhabhinethi, kwabunjwa wena,
wathi uNkulunkulu masenzeni lo muntu. uNkulunkulu wakuthatha wakubeka entendeni yesandla sakhe, wathi lezi zimo ondlula kuzo le migodi wathi ngiyamazi uzondlula. uNkulunkulu wakwethemba ngoba inhlamvu yeso lakhe. uJehova wakwethemba ukuthi kulezi zimo uzonqoba. Mayeqeda uNkulunkulu waqoqa yonke information, ama-files wakho kwashaya izitempu ukuthi uzonqoba kulempi obhekene nayo. Kwashaya isitempu ngamazulu. uNkulunkulu wayithatha ama-files wakho wawafaka kuma-shelf amazulu. Kwaqedwa wakudedela ukuthi uyongena to your mother's womb. Waprofetha uNkulunkulu ngempilo yakho. So no need yokuthi uzibhekele phansi, no need yokuthi uzi-undermine, no need yokuthi ube kwahlelwa kahle ngempilo yakho. uNkulunkulu ebeyazi ukuthi ebandleni bazokuhleba, ebeyazi ukuthi ebandleni bazokuhlukumeza, ebeyazi ukuthi uJehova bazokwenza lento abakwenza yona, ene mabekwenza yona wenzela ukuthi usize abanye abantu. Sometimes ungathi uNkulunkulu ezinye izimo kahle uyazivumela. Yazivumela. uJehova wakwazi ungekazalwa lenkinga obhekene nayo lapha ekhaya, lapha emsebenzini, uhlushwa ngabantwana left and right. uJehova beyazi ukuthi uzodlula, ukwethembile ukuthi ungumnqobi wena phezu kwamanqoba. You are more than a conqueror. Wena uzonqoba noba ungangena emgodini, uJehova uzokuthwala. Ngoba uyathwalana uNkulunkulu wami. Noba ungena emgodini, uJehova uyakwazi uzithulisa imilomo yengonyama. So uNkulunkulu wavuma ngempilo kaJobe. Wavuma, woman of God, wavuma ngomntana wakho senhliziyweni yakhe. Sengiyambona uSathana engena eyivithiza inyama, eyivithiza egcwele amathumba uJobe. uNkulunkulu wathula sengathi akekho, kanti ugrow i-attention yokuthi izitha zikaJobe azisho noba yini. Sengiyazibona izitha zikaJobe ayebebengabangani bakhe, bathi Jobe awusitshela iqiniso ngoba wena uyakholwa uNkulunkulu. Why wehlelwa yinto ezinje uphakathi ebandleni? Ngikhuluma nomzalwane oshayeka zizinto ephakathi ekhuluma ngezilimi ebandleni, enikele ofara eyenza yonke will kaJehova, but zimehlela izinto. Babuza abantu abangakholwayo, abangakhonza, abangayenkonzweni ukuthi how come wena ukuthi ushayeke kangaka, kodwa uphile uNkulunkulu wakho. Ngikhuluma nomuntu okuleyo situation right now. Athi mawuphuma lapha bakhona, bathi kuthi abangani bakaJobe bafika kuJobe bathi awusitshele Jobe ushaywa kangaka uNkulunkulu wenzeni? Because abantu mawuphakathi ebandleni, udlelwa imoto, udlelwa imizi, ugula, uhamba noNkulunkulu, baqale babuza ukuthi wenzeni, woneni? Kunamazwi angikhuthaza alapha kuJohana. Le ndoda yazalwa ingaboni, impumputhi, blind. Mayizalwe iblind, abantu baqale babuza ukuthi hayibo, lo muntu kuze azalwe ngaboni, ingaba kone bani? Ingaba kone yena kona abazali bakhe? Baloko bebuzana abantu ngesituation. Bangakanani abantu today ababuzana ngesituation yakho ukuthi ngoba usenkonzweni uyakhonza wenza konke, why abantwana bakho benje? uNkulunkulu wami athi uJohn chapter 5 athi mayephendula uJesu kulabo abantu babuza ukuthi why lo muntu athi uJesu mayebaphendula athi ukuze lo muntu azalwe eyimpumputhe engabone blind, athi akonanga yena, akonanga abazali bakhe, athi uzelwe enje lo muntu ukuze ngibonakalisa amandla ami kuye. Lalela mama lapha ekhaya, lalela babami, yazi uNkulunkulu udinga umuntu abantu azodemonstrate ngabo. Wademonstrate ngoJesu eGolgotha, wademonstrate ngabo Jobe.
Wademonstrata uNkulunkulu ngabo Stefana baxulutshwa ngamatshe ngenxa yevangeli. Wademonstrata uNkulunkulu ngabo Daniel ebafaka emgodini wengonyama. Today uNkulunkulu uzodemonstrata ngabani? In this generation ufuna bomamtibana azodemonstrata ngabo abazoshaywa ngenxa yevangeli. Hayi bazalwane, athi mayekhuluma uJobe kunamazwi angibusisayo. uJobe mayekhuluma abangani bakhe bathi woneni. Ngizobuza umbuzo kumlaleli olalele lapha lale khona. Abayakubuza ukuthi wenzeni? Why uba ngavala lembobo? Uthi usathi umshado wakho uyageqa. Uthi usathi konakala abantwana bayakujikela. Uthi usathi emsebenzini uyavukelwa. Athi mayephendula uJobe sekuthathwe konke nabantwana bakhe yonkinto. Wathi ngaza ngize kuNkulunkulu. Athi konke benginako bengikunikwe nguye. Athi ngakho ke igama lenkosi. Athi uNkulunkulu bengiphile futhi uNkulunkulu uthathile. Ngakho ke igama lenkosi malibongwe. So sidinga abantu abazothi all is well. So sebandleni, khuluma nomuntu ohlele ebandleni. Ofana noJobe. Uyagula usebandleni. Omunye uyazibuza iquestion manje, woman of God. Ukuthi lo nkulunkulu uMamtibane akhuluma ngayo ebekuphi ngalesikhathi ngangireyishwe ebandleni ngumfundisi. Jesu. Lo nkulunkulu ebekuphi ngalesikhathi ebekuphi. Omunye uyazibuza ukuthi lo nkulunkulu okhuluma ngaye ebekuphi. Jesu. Ngalesikhathi bengidlela umuzi wami. Ngalesikhathi bengidivorce. Ngalesikhathi bengivukelwe emsebenzini ebekuphi lo nkulunkulu. uNkulunkulu ebekhona belokwe nawe. uNkulunkulu belokwe nawe all the way. Ene futhi usenawe manje. uNkulunkulu uyathula bazalwane. Athula ingathi akekho. Kanti udinga isikhathi sakhe. When the right time uNkulunkulu uzokuphendula ngesikhathi sakhe. Ayibonge inkosi. Wow. Oh. Hayi ngaze ngabusiseka woman of God. Yazi ngokubambe mawusaqala ukhuluma uthi abantu into ebayenza ukuthi enkonzweni bangasayi. It is because of inkambo yethu thina abantwana bakaNkulunkulu kwenza kwethu akukho kuhle phambi kwabantu. Yazi ngashayeka ngasho ngathi uNkulunkulu makasisize, because remember uNkulunkulu uthanda wonke umuntu wakhe. Akathi uNkulunkulu ngoba lo yisidakwa, ngoba lo udayisa ngomzimba ngimfuna endlini yami. But manje thina futhi sibuye sibe judgmental. Ushilo wathi siyajaja la enkonzweni, abantu bayafuna ukuza bazothola usizo mara bayasaba. Minyango ivaliwe because we are thinking ukuthi thina we are too holy more than abanye abantu. Hey, why touch inhliziyo yami, woman of God. Ngiyathemba ukuthi nabalaleli yazobahilile, because there are people mawuthi uxoxa nabo athi umuntu sisilindiwe mina ngiyovele ngiyoshayela ibhiya yami ngize ngiyofa ngoba nina abazalwane nizenza ngcono. Thank you for watching. We really appreciate your support. And guys, if you really want me to come to your school talks, if you want me to come and speak there, school talk, masontweni kuma organization, you can book me. The information is on the screen. And please, guys, do not forget to like and subscribe. So, ngithanda ukuthi sike sithi kancane, sithi ukubuyela la sisiza abantwana bakaNkulunkulu futhi nabazalwane. Oh yes. Sike kakhulu, women of God, ngoba uNkulunkulu ngiyabona ukuthi uyakusebenzisa ubeki wisdom enkulu kakhulu kuwe ukuthi ukhulume iheart yakhe. Oh yes. And heal and restore abantwana bakhe. So, ngicela ukuthi uke usize ukuthi how can we fight
or how can we come against le spirit sokuthi thina abazalwane sivala iminyango emabandleni ngokuthi we are thinking ukuthi thina mhlambe levangeli ngoba silitholile singcono kunabanye. Sivula kanjani le minyango namafasteri asemasontweni ukuthi ivuleleke to umuntu ophuza utshwala, ivuleleke to lo sisi wami othengisa ngomzimba othi angisafuni ukuyenza lento, ngikhathele mara noma ngithi ngiyakubazalwane bangibona njengomuntu ongcolile. Ungathini nje kuleso simo encekukazi kaNkulunkulu ukuthi hayi man asilwa kanjani lempi? Amen, amen. No, siyabonga kakhulu uncekukazi kaJehova. This is a good point bazalwane, ukuthi aze abantu mabeza endlini kaNkulunkulu ba expect uthando. Kahle kahle inkonzo yindawo lapha abantu kufanele babathole khona uthando. uNkulunkulu yena qala uluthando. So we need ukuthi into eqeda abantu ukuthi uthando nalo asinalo. Sometimes nokupretenda masingaspreada kakhulu ngoba abantu kahle kahle abazenkonzweni abanye banemithwalo. Njengoba ngishilo ngathi eqaleni mina ngaba touched ngilalela ukuthi wozani nonke nine nisindwayo nani nine nikhatheleyo ngizokunikeza ukuphumula. So umuntu mayizenkonzweni expect uthando. So into engayisho ukuthi azi sisengabantu abakholwayo asizameni uvula izandla zethu sispreade loluthando. Kahle kahle uNkulunkulu yena uqobo lwakhe uluthando. Loluthando asizameni ukuthi sinikeze abantu lingapheleli futhi phakathi enkonzweni. Even emakhaya ethu kubonakala. Remember eqaleni ngengasho ngathi thina uNkulunkulu uthe mayesenza thina wathi masenzeni umuntu ngokomfanekiso wakhe. That means we are the image of God. So we need ukuthi ekuhlaleni sipresente uNkulunkulu. Lapho sikhona sipresente uNkulunkulu. Noba ukuphi lapho ukhoyo sipresent uNkulunkulu. So masingaba naleyo inhliziyo kakhulu into ehleli kimi uthi uthando. Let us ukuthi sifunde ukuthanda abanye abantu. Uthande sengathi uthanda uNkulunkulu. Enjalo uthando babukele emakhaya yikho into enqoba izimo zonke. Uthando ukuthi abantu mabafika kuwe noma umuntu nje ineighbor yakho ikhala ilimele mayisondela kuwe uyishaye uyamkele nje ngothando. Siyabonga woman of God kakhulu uNkulunkulu uyakusebenzisa ngokuzwile nje uza nayo kahle uyehla nayo ubala izinto ezenza abantu ukuthi baphelelwe amandla. Ngathanda naleyo ukuthi uNkulunkulu ophendulayo uNkulunkulu othi no uNkulunkulu othi linda. But thina abantu sesishayeke ke woman of God leyo nami ngayibheka ngathi inkosi yami ngiyabonga ngoba nami ukhulume nami. Sometimes woman of God siyamjaha uNkulunkulu. I pray now because ngifasekile nginalesimo esingenza ukuthi ngifuna lento ukuthi yenzeke manje. But uNkulunkulu makathi uyangibheka angibheke athi uLindiwe mangayirelease lento manje izomkhipha kulendlela engifuna ukuthi ayihambe. So ngakuzwa mawuthi uNkulunkulu unesikhathi uyasho ukuthi manje linda. So ngifuna ukuthi ukhulume nabalaleli ekhaya ukuthi umuntu umbukeli manje uyasho ukuthi I've been waiting for 10 years. Kunomuntu othi hey sisilindiwe ngilindile sengina 10 years 15 years I've been praying for this particular thing ukuthi yenzeke. There's a lady which I've been praying for a husband. Ngifuna ukushada. I've been praying for 10 years. Sengibona ngathi nalomkhuleko irequest yami uNkulunkulu akayizwa. Ngifuna ukuthi usize lo yambukele ekhaya lo yamlaleli ohleli othi sengiphela namandla okukhuleka. Ngibona ngathi lempendulo vela ngeke isese. Cela umnikeze ukuthi bambelela. Qhubeka ungami. Impendulo iyezi sasendleleni. Cela ukuthi ukhulume nabo sithandwa sami ubaqinise emakhaya ngoba ithemba seliphelile bantwini. No siyabonga kakhulu siyabonga woman of God. No ngizokhuluma naba wena mlaleli usekhona lapha ekhaya. Mama wami, baba wami, bhuti wami, sisi wami, gogo omkhulu usekhona lapha ekhaya. Kudala ulindile uhleli uNkulunkulu. Awuzilahlanga indlela zakhe. Usahleli kuye but isikhathi sesiside kakhulu. Amazwi engizowasho nje wait upon the Lord.
kunamazwe engike ngakhuluma ngawo lamanqala ukukhuluma ngathi alapha kweMatthew 24:13 ngathi labo babekezelayo kuze kube sekupheleni bayosindiswa. So asihlale kuNkulunkulu, hayi ukuthi uNkulunkulu ukukhohliwe. uNkulunkulu akakhohli, indlebe yakhe ayinzima. Uthi Isaiah 59 athi indlebe yami ayinzima uthi ayingelalela umkhuleko wakho, athi isandla sami asifushane ukuthi asingekusindisa kuleyo nkinga ubhekene nayo. So uJehova uthi mayikhuluma kunamazwi nje afikayo manje ukuthi uthi mayikhuluma kubantwana bakwaIsrayeli athi ngizwile ukukhala kwenu, ngibonile ukukhandleka kwenu, so namhlanje ngehlile ukuze ngizonikhulula. I believe, ngiyamethemba uNkulunkulu engimkhonzayo, ngiyamethemba uNkulunkulu engimkhonzayo ukuthi njengoba ngikhuluma lapha kwenu, whatever olaleleyo right now this topic, your life, it will never be the same again. Ngiyamethemba uNkulunkulu wami engimkhonzayo, as long ngisakhuluma ngevoice yami usangilalele, ukuthi from today it will never be the same again. Just kholwa lapho uhleli khona. Excuse me, bazalwane. Thank you, Lord. Siyabonga kakhulu. Indeed uNkulunkulu akahluleki. Simzwile ke umama asho ukuthi bambelela. uNkulunkulu indlebe yakhe uyivulile, uzwile konke. It's just that as understand thina isikhathi sakaNkulunkulu asifuthi angeke sis-understand ngoba thina singabantu benyama negazi. But yena uyasazi isikhathi esi-right ukuthi release whatever that you are waiting for empilweni yakho ukuthi uNkulunkulu ayenze. So sisizoya emaphethelweni we topic yethu emnandi kangaka. Ngifuna singene bandleni mama, si encourage the body of Christ, ngoba these are the end times, whether we like it or not. uNkulunkulu uyabuya. Noma silifunda iBhayibheli konke uNkulunkulu akushilo ukuthi masenibona kwenzakala lokhu yazini ukuthi sengiyabuya. So kubonakala nasebandleni kunaloku kuba lukewarm. Ngifuna ukukhuluma nebody of Christ as a whole, because bantwana bakaNkulunkulu emhlabeni wonke bayasizwa basilalele ukuthi lesi sikhathi esiphila kusona esibanza ukuthi bafile ngathi lento abasayizwa, uthi umhlabeleli lento inamandla, iyavutha ivaleleke ngaphakathi kimi. But these days uke uzumzalwana athi angisayizwa kahle. So ngicela ukuthi encourage abazalwane ukuthi babuyele kuposition, bangaze basale, because this is the wrong time yokuthi umuntu angathi mina hayi ngathi ngisheshele emuva. Amen. No, ngiyakuzwa woman of God, inamandla kakhulu. Ngizothanda ukukhuluma nomzalwane okhona ebandleni ozibonayo ukuthi ephelelwa ngamandla. Kuyafika nje lapha kimi amazwi lapha encwadini yeLeviticus ithi lapho itopic nje benikhuluma ngayo nje la emalangeni on Sunday ukuthi keep the fire burning in your bones. So uyayithola lapha kwiLeviticus chapter 9 verse 6 to verse 13. So from verse 6 lapha iyasho ukuthi basa umlilo, umpriest kufanele ukuthi ubase umlilo. So ususa angekhe ngingene kuyo deep, just ngiyadlula ngiye ngathintwa landa ukuthi umpriest all the time susa umlotha, move the ashes, lezi zinto ezenza ukuthi zicishe umlilo wakho, move the ashes. So ngizothanda ukusho kumzalwane ukuthi makhuluna nompriest, umpriest esikhuluma ngawe wena ungumpriest yempilo yakho. So keep the fire burning in your bones, basa umlilo, zenzela ialtar lakho ekhaya lapho uthandaza khona. Kuthiwa ke umpriest so uvutha umlilo
akuzuhlala uvutha njalo athi kuthiwa lapha muvisa the ashes, susa chanyela the ashes. Kunalezi zinto ezenza ukuthi zisiqeda amandla endleleni. Maybe the ashes in your life is a bad friends ohamba nazo, maybe the association ohamba nayo. Check the association ohamba nayo and move these ashes empilweni yakho ezenza ukuthi, because woman of God, kunabantu esihamba nabo abanye abagrainer even nale light encane esinayo yenza ukuthi nalesibane sethu mayikhuluma izwi likaNkulunkulu lapha encwadini yeRevelation chapter 3, uthi mayikhuluma lapha encwadini yeRevelation chapter 3 athi ngiyasibona isibane sakho singacisha noba kunini na, singacisha noba kunini na. Athi uJesu seyabuya, so we need bazalwane ukuthi sibe prepared because Jesus is coming. Athi isibane sakho singacisha noba kunini na. So ngizokhuluma nomuntu, ngenzeka isibane sakho singacisha noba kunini na because of the association ophila nayo. Check abantu ohamba nabo, check abantu ukuthi laba bantu bayakusa na to your destiny na, or bayakugrainer the light onayo. Ngivamusho mangisebandleni ngithi aze kunabangane, kunabantu esiphila nabo othi njalo mawuhlangana nabo noba ubunezili into zikaNkulunkulu, once you meet this person ubuye kucishe inetwork ibaleke, uthi hayibo awufuni ukuvula iBhayibhile alisavuleki iBhayibhile, uthi uzama ukwenza lo akusenzeki. That's because you meet the wrong people. So ngizotsho ukuthi ungumpristi wempilo yakho. Basa kwi-altar yakho, akekho umuntu ozokubasela, woman of God, akekho umuntu ozokubasela. So wena basa in your altar yakho umlilo wakho. Athi ukuze mawubona ungathi uyacisha, uthi move the ashes. Move the ashes. Athi izwi likaNkulunkulu zincane lezinto, yimpungutye ezincane lezinto, kodwa ziyasiqeda isivini, zisidla isivini siphele sithi nya. Lezi mpungutye ezincane. So move lezi mpungutye ezincane. Move. If kunomuntu maybe uyakuchakela, uyakuvakashela all the time mayisondela kuwe, akazukunikeza into ekwakhayo, but njalo mawuhlangana nalo muntu uyagraineka spiritually. Lo muntu checka lezo zinto. Move these ashes ezenza ukuthi umlilo wakho ungavuthi. Move these ashes. Drop the pride. Susa lezi mpungutye ezincane, uqamba manga, ukuntshontsha, ukuhleba. Move lezi mpungutye ezincane. Move these ashes and keep the fire is burning in your bones. When the fire is burning in your bones, no one can stand before you. No one can stand before you. No one can stand before. I remember Jeremiah ngelinye lamalanga, he was decided, woman of God. Useyeshayiwe, azi ushaywe ekuhlaleni, ushaywe emsebenzini, uvukelwe left and right. uJeremiah wayekule situation yokuthi ashaywe left and right, ashaywe seyemisiwe emphakathini, eshaywe ebizwa ngamagama. Wathi uJeremiah, how ngingashaywa kangaka uNkulunkulu ekhona? Ngoba zenzeka lezinto sihamba naye. Athi uJeremiah, ngeke ngiphinde ngikhulume ngoNkulunkulu. uNkulunkulu angiyekelela kanje, ngihletshwe kangaka, abantu bakhuluma into ezibhedi kangaka ngami, abantu bashiya into ezisinaksi. Maybe ngikhuluma nomuntu lapho omunye uhlambalazikiwe, omunye uhlambalaziwe kuma social media, omunye uhlambalaziwe emsebenzi, all over igama lakho li all over. Ubuza uthi uNkulunkulu bukuphi, ngishaywa kangaka ngihlambalaza. Athi uJeremiah, I decided on that day ukuthi never ngiphinde ngilibize igama likaNkulunkulu. That kodwa, woman of God, because the fire was in umlilo wawungesemathanjeni wakhe, lithi mayeqala ukuthi angineva ngiphinde ngilibize igama likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu undiyekile ngidlelwa indlu, ngoba uNkulunkulu undiyekile ngirejwa, ngoba uNkulunkulu uthulile abantwana bami bengena ezintweni, angisaphi
ngingaphinde ngimbize lithi uJeremiah wasithatha aqubuka umlilo emathanjeni wakhe waqala wathi unguNkulunkulu ophilayo, unguJehova ophilayo. Keep the fire burning in your bones and move the ashes in your fire. Susa lezinto ezenza ukuthi uphelelwe ngamandla enkonzweni. Lalela mawuzowa awusukuwe nge-one day. Zincane lezi zinto. Move, check the association ohamba nayo ukuthi laba bantu bazoyokubeka to the promised land na. Bheka laba bantu ophila nabo ukuthi bazokufikisa kwi-destiny yakho na. Check laba bantu ohlanganela nabo ukuthi ngabantu bohambo lwakho, ngoba kunabantu bejeni yakho. Asihambi noba ngubani, asihambi noba ngubani noba ngubani. So ukuze ulimale bandleni, ukuze kufike lento kusukele kuphi? Check the association, move the ashes and serve God ngenhliziyo enokuthula. Awuqubuke lo mlilo emathanjeni. Ma uqubuka mama, no, ayikho into, yebo ngawa kodwa ngizosukuma because the fire is in my bones. Noba ngawa ngizosukuma. So ungajabuli ngokuwa kwami sithazami, ngoba ngizovukuma, ngizophakama 7 times. Ungajabuli ngokuwa kwami. Kwakuyinhlekisa ngomamana mama engathola abantwana esebandleni. Into engithinta kakhulu mayifunda la kuthiwa all the time bebekhuluma, bebesukuma nendoda yakhe uElkana bayonikela. Kunento engiyithandayo mama, kuthiwa uNkulunkulu, God, he is not a respecter of a person, but God, he is a respecter of a seed. uNkulunkulu mayebona imbewu mama uyakhona ushintsha izinqumo, but on that time God was silent. Wathula uNkulunkulu, umnikelo khona, athula beloko bequqa beyonike. Ngikhuluma nomzalwane ohlele bandleni, uNkulunkulu sathule, hayi ukuthi uthule ukuthi ngeke akhuluma uzokhuluma, mntasekhaya uzokhuluma. Wathula kuHana, kwaze kwavuka oPenina. Babuza oPenina, uloko every Sunday wena uzugugelwe izicathulo njalo yenkonzweni kodwa akushintshi lutho kuwe, uhleleleni kwelabandla. Hlala dadewethu, mfowethu, ngizokhuthaza namanje kumazwi alapha kuRuth chapter 2 ukuthi amehlo wakho ndodakazi yami Ruth awanamathele ensimini okuyo. uNkulunkulu khona ebandleni lakho. Maybe you decided ukuthi mhlambi la ekhaya uNkulunkulu akekho lapho ukhonza khona. No, uNkulunkulu khona, kanti uNkulunkulu uthule ngamabomu. Just amehlo wakho mawungaqalazi kwezinye insimi, amehlo wakho mawahlala ensimini okuyo. Awungaqali uthi uJehova ngiyalila ingelosi, although ungena emlilweni, but ngiyalila ingelosi uthi ungathintwa. Wathula uNkulunkulu kuHana mama. uPenina lokho emprovoke. Kunabantu abashadile mama enikhuluma nabo manje. Aboza kwabo babhizi bayabaprovoke ukuthi udla imali yendoda yami. Wena uhleleleni la ekhaya, ubhuti wakuthathelani, wena waza ngephutha. Lalela, ungowephutha wena. Awungowephutha wena. Lalela, makunento kaNkulunkulu especializayo kuba nomdumo omkhulu, sengathi kuze abnormal. Kanti makuze abnormal mama, kuqheliswa zonke ezinye imoto, kuba nomdumo omkhulu. Ngalesikhathi ubona imdumo irasi yabantu, kuna something big is coming in your way. Nkosi yami. Ungasuki kuJehova, hlala kulelo bandla, hlala uNkulunkulu. Ibandla lisho lutho bazalwane. uNkulunkulu akanandaba namagama amabandla. Hlala uNkulunkulu. Uyiphinde woman of God. Hlala kuNkulunkulu, ungasuki kuye. Noba izilingo zingaza njengemvula, kodwa hlala kuJehova, methembe. Ngesikhathi esiright uzokuphendula. But keep the fire burning. Base altar yakho. Buyele emthandazweni. Seek the face of God. Ungasafuna umfundisi, awufuna uqobo lwakho uNkulunkulu.
awufune yena, ngena in your bedroom, zifunela indawo lapho uzothandaza khona, xhomana naye, indlebe yakhe ayinzima ukuthi ayingekulalela uNkulunkulu, isandla sakhe asikude ukuthi asingefika kuleyo nkinga obhekene nayo. Ukuzwile ukukhala kwakho Jehova, ubonile, akukabonakali futhi ozoba yikho. Ene mayibuya uNkulunkulu uyofana naye, athi aziyukubalwa inyembezi zeminyaka. Nikhuluma nomuntu lapha ekhaya, athi Mamtibane, you don't understand. Every time mangilala umqamelo wami ugcwele inyembezi, angisazi ukuthi ndenze ntoni. Indlebe kaJehova ikuvile, uthi Jehova ndikubonile, lo mqamelo ugcwele ama-stains enyembezi, uthi Jehova ndibonile ukukhala kwakho, ngivile ukukhandleka kwakho. Ungasuki kuNkulunkulu, buyela kwiposition yakhe, awufuni altar uba somlilo. Nkosi yami, yo, powerful. Sizwile sonke ukuthi umlilo masingawucishi. Uthi umama ngisho abangani ohamba nabo, kunalabantu vele masinabuza ukuthi hey man, umoya wami uyashonela la phansi. Uzwile namhlanje, ngizwele nami. Ngishilo ngathi sibusiseke ngale ndlela endlulele. uThixo khona kule ndawo. I even feel like standing nje ngimemeze ngithi glory, because of the anointing the woman of God she's carrying. Sesivala mama, ngizokunikeza nje i-chance, opportunity yokuthi nje usho nje amagama afyunyana ozo encourage ngayo abalaleli ekhaya, bese uyasho ukuthi utholakalaphi. Othi nje ngifuna ukuthi ngifike ebandleni ka prophetess Tibane ngiyozwa lo mlilo, i-opportunity yokuthi ubatshele ekhaya ukuthi umama utholakalaphi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu ma-viewers lapha ekhaya. No, siyambonga uNkulunkulu ngale opportunity. Engizokusho kakhulu nje ukuthi be strong in the Lord, qina, hlala kuJehova, umethemba uJehova, ngeke akushiye, ngeke akulahle. uJehova ukuzwile ukukhala kwakho, ukuzwile uJehova. So siyamethemba ukuthi impilo yakho ngeke iphinde ifane nakuqala. Awuphinde uqoqe onke ama-pieces empilo yakho, ufune i-altar, uzakhele i-altar, uthandaze uJehova, ukwethembile. uMamTibane lona ke bezalwane uyatholakala la ePambrish ebandleni lase-Revelation for New Life Church. Yes bazalwane, so ikhona i-movement enye engiyenzayo esiza abantu. Ngisazobuya futhi ngelinye lamalanga ngizokhuluma ngayo. Igama le-movement leyo iSipholisa Manxeba Global Movement. Is a Healing Wounds Global Movement. I-movement lapho sisiza wonke umuntu, abobaba, abogogo, abomkhulu, abantu abasha, wonke nje umuntu esimsizayo kuleyo movement. If yazi ukuthi you have a scars, i-movement le isekele encwadini kaZakhariya chapter 13 verse 6, ithi awani lowo manxeba asemzimbeni wakho, ithi ngawathola endlwini yabangani bami. So lapho sikhuluma ngabantu abalimeleyo, abahamba benamaskazi, abazitshela ukuthi yazi ba-actor ebantwini ingathi ba-right, kanti inside ba-wounded, bahamba namaskazi. Even the pastors bakhona abanye ba-leader amabandla, baphethe amabandla, mawume pulpit you act like all is well, but deep down inside kunamaskazi onawo. Remember, noba ungashumayela futhi unamaskazi, the message ozoyikhipha isebantwini uzoyisa ngegarden fork, izofika ibalimaze bonke because of nawe unamaskazi. Kudinga ukuthi so kule movement bazalwane siputyuza lobuhlungu, sikhipha lamaqhubu, sikhipha lenzondo, the hatred. Uthola ukuthi uye warachwa. I'm the one of them. Nami ngiye ngarachwa kuna 13 years. It was so painful. Ngangine enye indlela emangalisayo. Remember before ngishade ngangisesaba kwamuntu wesilisa, ngangafuni mase kufanele ukuthi
sengishadile manje kufanele manihlangane ngangakwazi nganginale anger. So kwatholakala ukuthi kuzofika nesikhathi lapho ngizosindiswa khona. I started ukuthi even ngi-abuse even the word of God. Ngiqala ukukhesa abantu, ngithathe the dangerous prayers, ngiplante imikhuleko like imikhuleko enjengale kwiPsalms kaDavide ethi bambana Yehova nababambana nami, yilwa nabalwa nami, abalwa nami abadakwela igazi la. Nginaleyo anger because of zange ngithola ukuthi ngidile nalama pains. So lapho siyayiprovide even the counseling, abantu abadinga counseling. So siyabonga kakhulu. Mawusidinga nazo inamba zami 083 683 1057 083 683 1057. Inkosi yomusa ayibusisi. Siyabonga kakhulu. Hayi, sibusisekile impela sonke emakhaya, nathi nje sila e-studio we are blessed. Angazi ngathini, sengathi umama ngathi hlala for more than 5 hours ngoba kuningi akuphethe, but siyabonga ukuthi usazobuya azothulula lokhu uNkulunkulu athakhulume nabantwana bakhe. uNkulunkulu anenze kahle emakhaya, uNkulunkulu anivikele, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu aphendule leyo mithandazo yeminyaka. Nawe bhuti, nawe sisi, mama, baba, mkhulu, gogo, bosokuthi ayikho lento because you've been praying for 10 years or 15 years. Namhlanje uNkulunkulu khona into ozoyenzeka ukusukela namhlanje, nizowabona amandla kaNkulunkulu. Siyabonga. Remain blessed. Shalom. Thank you. Angel